Legacy ram now ping. Itum na achiwi devotion message nganang rom lishit kawai sa se. Efficient now akum panga tu ja trada truk. Jada samgapang atamji matada singkwilo. Kache hi makapa atamna. Redeeming the time because the days are evil. Atam hi makapa atam ne the Bible na hangdale. Rot kamarat yui kashi yang kashi kamarik kamangazar. Mili sakatat nga kakati na painting ena kalaya okatui apam ngasaire atam ngasaire chuwangena jada samgapang atam chi aremali mashiman nga sakai se gijine atam iwa Paul na hangtak lai baba atam iwa kushi kamangai hung kamangai gijine chuwangena itumli vervana atam ka seisang mida lailaka ring sakta lailaka Krista wibam ring ka chikata mi avu ngasakawai sasaida appeal kasane efficient now bring li apostle Paul letter kakapi chiti kakapi ne kakasir tuine atam ka shika itumna ogtui hili ring ta lailaka Krista wibam kala mi katay la ninyang ungkapaya mi ring nga sakawai sasay kajine ogtui hiwa mapaplum ture atam hiwa mapaplum ture ka ogtui hina magpamaning mane atam na magpamaning mane mikamo itumna magpanay magpati mikamo itumne Hyderabad apam na makamatamaning mako. Hyderabad apam hiwa matalako. O cool town hina makamatamaning mako. Shillong, Mumbai, Delhi, Bangalore, Pune, Guwahati hina. Apam hina makamatamaning mane. Na hina makamatane. Apamli atamli blame masahaya se. Apostle Paul hangdakli hi figurative speech hina allegorical term hina kamatuine redeeming the times because the days are evil jang jada samgapang atamchi mathada sijing kwilo semi shopping hi makamatha pau makamatha mangai re gijine version of itum higata situation atam hili rinda lelaka thangmai lakena oktoi se verse 15 jili Ephesians chapter 5 verse 15 jili kada dang le ja ka ji ena na tumna kada da rinda lekala da ngasharlo mangama mi ping ta mathala thangamai mi ping ta da oktoi lo ji dei verse 17 jili la jiwangena mangmama alo Kaprona na tumli ki sang sakngai kala ko chichi pa khui laga okthi log jide verse 18 lila na tumli shiman nga sakki ki chitam khor mang laga mamari phayalo kam mangla ga thar ena painting hailo gjine verse now itum ping mangla ga thar painting gaya mi pro avung sa ka vai sa se Krista wivang ring chikat kashapa mi avav ngasak vai sase atam hi mapapalung thore jang rot khamrat mang hai re katsat kashina painting hai re makapha mi da painting hai re jili ithum kohora mi avav ngasak vai sase kutumba machi avang sakawai sase sira thada itum horji thaise legacy now ram now bring let us redeem the time because the days are evil